kongeye kukwifuriza ibyiza bituruka ku Mana n'uburinzi buyiturukaho wowe udahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka aha kuri Hot News TV. Tugeze muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda asohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera aho dutuye. Amakuru tugufitiye muri aka kanya rero na makuru arimo kuvugwa hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali muri leta y'u Rwanda. Na makuru avuga ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho abasenateri 4 bashya barimo Prof Dusingizemungu Jean Pierre, Uwizeyimana Evode, Dr Uwamariya Valentine na Gasana Alfred. Muri aba basenateri bashya bagiye muri Sena y'u Rwanda rero akaba harimo babiri bashya ndetse hakaba harimo nabandi babiri bari basanzwe barimo aba bakaba bashyizweho nyuma y'uko kuri uyu wa 22 z'uku kwezi kwa 2025 aribwo manda y'abasenateri yashyizweho 2020 irarangira. N'itangazo rivuga ko ashingiye ku biteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane mu ngingo yaryo ya 80 none ku ya 21 ukwakira 2025 nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yashyizeho abasenateri bakurikira. Abasenateri bashyizweho bagomba gusimbura abagenzi babo bari barashyizweho mu kwakira 2020 bakaba bazarangiza manda ya mbere y'imyaka 5 ku ya 22 ukwakira 2025. Mu basenateri bari barashyizweho icyo gihe barimo senateri Evode Uwizeyimana waje kuba yakongera akagirirwa icyizere asubizwa muri abo basenateri. Akaba senateri Kanziza Epifani we ntago yagarutsemo. Akaba senateri Dusingizemungu Jean Pierre nawe waje kuba yagirirwa icyizere agaruka mu mwanya w'ubusenateri. Akaba na senateri Twahirwa Andre. Senateri Evode Uwizeyimana na senateri Dusingizemungu Jean Pierre aba nibo bongeye kugirirwa icyizere wongera kugirwa abasenateri nk'uko bari barashyizweho na 2020. Abandi bagizwe abasenateri barimo Gasana Alfred wabaye minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ndetse akayobora n'ishami rishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano. Dr Uwamariya Valentine wabaye muri ministeri zitandukanye nawe yagizwe senateri. Muri Gashyantare 2020 nibwo Dr Uwamariya yagizwe minisitiri w'uburezi umwanya yamazeho imyaka 3 ahava mu 2023 agizwe minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nayo ayivamo mu 2024 ajya muri ministeri y'ibidukikije. Sena y'u Rwanda rero ikaba iba igizwe n'abasenateri 26. Ngayo nguko reka tugarukiriza ahangaha ibyo biba bibaye bawumvishe neza uko leta y'u Rwanda ihagaze. Kuri subscribe wowe mushyashya tujye tubasha kubana umunsi kundi. Ndabakunda cyane.